possible station ne kura kokoro ni sunu mungu station ne kokoro ni sunu asantefo na kokoro mu ho no omu find omu wes no omu metena omu krom enya saa so a omu nka ho mom fa demonstration mo organize demonstration de dru ho aye nyina ye beba mom me organize demonstration na ye fa petition en konkoma otumfo se eba ye no eya asante ma ene ye attack wo mo no ehimfo ni guo omu kwa bodyguards kan wo mo ho dem mom individuals no anasa floor members na omu de omu ni security bia kan wo mo no eya ne flag na si ni ka mu onko kan obia onkodi obia tem onko attack obia said obia timi sorry sha atare a ope edenanti baabia freely obia nka ne hwe obi timi sorry fa political party bia atare etimi de sha de koba wo bro obia nka ne hwe no edi enti na Asante ni driving a car na se ne flag si ne car mu na onko kan obia obi timi attack no epra no ese ne car na empanyimfo etena sese omu hwe eha ne ye ba behwe se nananom no omu dwina Asante mma ho anaso omu nwini ye ho tetefo ne kun eti se na se mo se santokwa na twem na se yemfa enye physical entokwa ne yakubie mu dia sampafo ben hye otumfo ase meka without any contradiction amambra kwan so sampafo hye otumfo ase sampafo be hye sumahene ase sampa enya Asante adenti na omudi asem ni besene akomanhia no wanka se sampa enya Asante adenti na se sampa nya Asante na osumsum a eye de na odi asem ni firi ono aba manhia se sampa nya Asante a nice ga abusia this is the time was aban sorry minim reasons intia asat now do my hene nyoma a oye nyina no inti your right see kase president anasa abanya wo so enim hu bia na do you have right you were right see wo see kase abanya no nim hu bia na do you have right why am I saying this how come one person anytime bia obeso bia you say omukọ okosi mehem why one person ehye sampa ye ya samudua chi ama odi anase Farouk a obone ho samna ne se samudua o hye nachi ena die ni kwan so ye na akra ne ye adenti na o se basa this is the time because se sia no se obi ka koba bi ne attack ne dia this is the time we should rise this is the time we should rise mentiasie I don't know why aban bia nka hwe obia nya na adwe so obeka bibia fa and the man is keep doing what he is doing. Why? This is the moment I was say aban sorry. This is the moment I was say apostle for sorry. This is the moment I was say Asante sorry. And you say bia de o ye ne ntimi ni nyu oh ye betimi aye kra mana broso ye be ya mana broso because minim and I'm happy say a man like and I say or henim pon like offensuman hene asori no akasa say and was nananum ni bi join na youth ni som na ye kama adentina ye yama kwanyama o ye say why I don't know one person every day it could be obeso bia o hyenechi adey it could be obeso bia do ma hene hyenechi why it was say ena sese wabegino sampa enya Asante adenti na omudi asem ni besene akomanhia no wanka say sampa enya Asante adentina se sampanya Asante na osumsum a eye de na odi asem ni firi ono aba manhia se sampanya Asante a eya munjai sanioma no and Bono Regional House of Chiefs mu subaya mu da na di wo no is it Regional House of Chiefs ai subaya mu da na di e wo ho no mu hweye because ye wo Asante Council nananom a omo bunu ho
Bono Regional House of Chiefs one ma wo se omo so ka bibi kire papa no. Afi regional minister. Bono Regional Minister. Ensem we yewura kan. Wo hihye sa ensem we achi sa jayo jai. Emwa wo. Enkosi aga. Wo ye dey enkosi aga. There's nothing na obeya sa die we. Ibe kwa kosi aga. Me na me ka kiro. Adenti na wo se we za. Why? Abusia, yenkotie warning no yenkotie from start to finish. Ni enwura nsem no yenkansem bi. Yenkotie offense man yen nsem no. Na Dormaa hene response na obeka yen no. Yenkotie ni entie response ni backlash free social media. Ede mom yehwem asese. Na enzi asante ye sore si ye ko ha anya ntokwa na nka esie. Sampa hene te ho na Dormaa hene ne nkrofo akoye yie. Se ohene na wawuo no ye na yi. Asante ye damfimfi. Ni metimi asi pampim. Ewa akoma da franso me mabru ni bia ntwam. Asante ye damfimfi. Ni metimi asi pampim. Ewa akoma da franso me mabru ni bia ntwam. Besa akosi bi ewo mfensi me mabru ni bia na mankranso me mabru ni bia ntwam metimi aye. E kase wo ye wura ni honku ade e kase ye a betimi aye. Dan so yeto aban beka se ye mra hye nsem ene ye nti regional minister me ka kire ma aban ti ma interior minister ante ma wo bia ante se de ebronfo ya sate ye de ba no ena edon so ye ho meeting we fi de ye kwaso basa Dormaa asem sampasem ye wura ko ye nyema pagya santimem me te ho ne bobo mama ne ye frem bo mama ne se adrobafo bi de ka adru abesim na nkrofo bi di ka aduo no machi ye ntete opim so ye wura flag ne vinet ataka no hu ne ye ntete nya sa ye mo mu wura bro mem be ye na uti be mi enseni asema me kan na no me sorry na me frɛ regional minister ne muzek fo ene ye nyina be hia manhia na me frɛ me hemfo kakra me sabe so wo mo so na me se ye wura ni ho na asem se ni ya be kan kire Kesben fo ne wo mo kan ho asem ena me ko opim so ena wo mo so kan se na ya te na me se mo musa Kesben na mo ma me sanka droba ni na e de sa di no droba fo no ampa omo ba ya ni ye ni wo mo hia ye ka ke wo mo se omo hwe bibi ye na asante ye damfimfi ni metimi asi pampim ewa akoma da franso me mabru ni bia ntwam besa akosi bi ewo mfensi me mabru ni bia na mankranso me mabru ni bia ntwam metimi aye e kase wo ye wura ni honku ade e kase ye a betimi aye dan so yeto aban beka se ye de mra hye nsem ene ye nti regional minister me ka kire ma aban ti ma interior minister ante ma wo bia ante se de ebronfo ya sate ye de ba no ena edon so ye ho meeting we fi de ye kwaso basa Dormaa asem sampasem ye wura ko ye nyema pagya santimem me te ho ne bobo mama ne ye offense man hena asem a okan ye ena ukutie no and I'm happy because sese you know asante my cancer ne nananom e wa asante me man sorry a this time around bobo barrier e wo tano so ne abobi wo tepa akyerensua ne akyerensua yes ye bobi wo akyerensua anase ye kwa kobo wo atronie ne abobi ya bobi wo babiani ye bobi wo babiani a ne ya bobaria ne bi wo kwan so kura de sei nkranza ni abobi wo ofen so tano so akomadan ni abobi wo ho mbeje kwan am befa so mbewrem munye very careful ahwo ya ni bayi na ahye mo ahwo ya ni bayi adi wanka so akadada so ye bayifo na sa kan ho abusua bayifo no asa kan ho yenkutie bayifo ni nsem a odi tu dwa na iwie beto so adia ba ko fo a kan ne se
Esa ye yape. Yeah. Akọ sampa. Yeah. Na ye ko wura sampa akọ ye yi. Yeah. Na abra hene wo ho. Yeah. Yo ofenso hene. Yeah. Udi ya no shia, uni mensam no. Yeah. Yanka na ne. Yeah. Ofenso ye wura ya ko ofenso fo akọnya kase ya so. Wo de chire sa asantefo. Yeah. Ye wura na hene na ho si no. Oti hene. Yeah. Hene no oti no. Yeah. So hene oti hene na wo asante ya. Yeah. So hwe mu se hene na ho si. From which I need. Yeah. Na me de kra na ni mi se ye wura. Na na ko aye ko sampa. Yeah. Enye ye kra na ye ko yi. Ntu mi se ye di bibi yo. Ni ya so ya ya de na me de. Sampa hene e wo. Yeah. Besi na mfie du ba ko ni. Yeah. Na bi sie bi ya se on benenti on ba ne. Ono ne ne kan se so di. Yeah. Ma o de ba original house. Yeah. Beko ka asem. Se ka bada sana di abra na. Yeah. Se ne emra ni mu ba. Yeah. Emra nti se be ko si ni mo fro no. Yeah. Nka kira abana no to se. Yeah. Ben hwe di. Yeah. E di yo le baba. Yeah. Ampani baba ko toy. Yeah. Ba ko chi. Yeah. E bobo betu. Yeah. Na nipa na ba di si so. Yeah. Te sanka Dormaa fo ba himfie base ben. Yeah. Enye ahimfie anu ba ni baba. Nipa ko na ono ani fie, ono anu be ko si ni. Na wa hu hina be kwa ko si. Ne be si nipa na nka sa de fie. Na soja fo and the police for be ahis. Yeah. Na da bi na soja the police. Baba ma bia ni. Na me mo do mama ni na say soja the police ni ma mi ni. Enti masra ye wura. Yeah. Oka enye me. This year na ba ye na yi no. Yeah. This year man pa. Yeah. Ono original house of cheese so kan mo bi. What na ba so. Yeah. Na say ada ne be kunsu ne ba ye na yi. Na ba bram krata me wo. Na mo original nya me na nya president. Na obi oye member ada ne be kunsu ne ba ye na yi amenye de me wo. Yeah. Na we the rest say you were offenso hene o che ASANTEHENE. Yeah. Ho hene no ni bibia. Yeah. Ahindie ye say ipa be pro. Yeah. Abrantie no na wa hu we da na akra no hindie ni da kra ya sonko. Yeah. Nya me ndie ni go bi. Yeah. Hene na man ko kwa na say ba ne be twa ni mrantie be twa selfie. Yeah. Be dina be twa ko da penasem. Yeah. Agora de ye mo hwe ni. Yeah. Mabia yes all the soldier and police. Yeah. Agora some of them are better. Yeah. Menti me nya ho. Yeah. Enya me make it to say obi yes sampa ni. Na me sampa for. Ye be pe. Na ya so ye de that to ben sa prayer ye ko. Yeah. Anka sa Dormaa for ana abono for ye de bibia pa. Yeah. So si hene na wan pa kwampa so. Yeah. Mponso na nya. Yeah. Na yewra sa kwani kwati kwana na abafa ya abesi hene no. Yeah. Enra ade obetim ne. Yeah. Nipa ba gu. Yeah. Nipa ba gu sampa. Yeah. Na no so do na hene ne mo. Yeah. Ano so ne mo. Yeah. Enti se ti mu ne ma wa ka hie ne ne. Onya na nya sa. Musramu. Ahidie no bi ba bia ina edim to fa so. Yeah. Wuti nkosi hene. Yeah. Na hene no na yeah. Wa woni meji. Ahidie we dia asante fo wa kosi hene ama hene na yeah. Bia. Ayam ya ajimamba du dia me dia ni se nyamanfo na ba hwehwe no na nyama no. Ya sampa fo be ka kire. Yeah. Na mo ni wie ma se no. Yeah. Sampa for ben show tumfo ase. Meka without any contradiction. Amambra kwan so sampa for nche otumfo ase. Sampa for be she sumahene ase. Dan we are to Kumasi. Yeah. Sampa ya da na bajana. Me ko petumi no. Yeah. Ndie du ba binti se bin baba petumi nti. Ye bobo
kwa asante na nse benim bibi wa akire sa sampa fo nim se bibi se beba minji ni se nka sa man ne kra be kote ye ka be ko mi obi bisa oso mi ngi nana no mu free ka kala ebe du sampa memo no nana ben penso nana no na para fo ba sentiment yera wadama group me kasa mi chrim se yana na dongi chifo sampa hina otosu no ono na odi e ba sentiment e sign na okun a emele yen e wo sampa oti yera nka on se kun nya ati ni yera no de no be hye yera asia yera be kwa ne ho ban ampa nso yera abo na fana sampa ho ban e free sabra no be pim ene busia bayfo no na wokokotie no yes unse ono an ebie nanum ka so ye bayfo nti we die enye obi na ye ka to ne so se oye bayfo nti we die enye otesame ka bayfo a me gina onye se na oye bayfo no an kan so oye bayfo obi oye bayfo bi as you know their actions and their attitude yes na afeye monra social media mu the backlash of social media e dia man no and I'm happy from Elizato to whoever in Tima. Kumasi cars na yakwa atake ewo Bono region no. Me de mepe. Enye me de se Kumasi fo akwa Bono region yakwa atake omo. But me pese eye nyinaso na me de hwe de Ghana mpanyimfo beye. Ana se de asante mpanyimfo ebeye de afa ho. Enipa obejina meme page so ebe ka say asante phone free Ghana nkono o free sa region ni mu o free Bono region upon my background check no enipa ni free Bono region okay se enipa ni free Bono region there na she say they are trying everything possible se omu ebe ha asante fo na omu ya ma ekun aba eti ekun na ebeba no ne akasa asantefo nya already no omu free ye nyene omu ye bi anaga na fo abegina wo machi omu ye bi anaga na fo abegina wo machi nti omu gusu eye Ghana fo nso gusu agina wo machi momu hunu se wo mom na de ekun ba na emom ye asantefo de nti a minim se asantemfen mpanyimfo na ye din no obia mpese obekwa ko bie na no e de ani brama asante youth no ebekwa akososo na emom me hwe se anamontu obey na asante mpanyimfo no ebetu afa ho. It is this is the second time in 2 years 2025 ABC Emma omukosei Kumasi forecast mekaya Kumasi fo nso kosese cars bi wo yesi adishman ho. This is the second time na me hwe se omai mu hampanyimfo anasa ambema Ghana police sorry anasa asante mpanyimfo e de omu nan besi fom no ma free politicians no ebise omu se dan na omu ya fa ho den no omu kan fa ho den no omu ka tre sa ehimfo na insight sa de no because ohene ne sorry no okasa so de oye say papa say efun e ni kromfo de no omu nsu de akire no omu di nsem hu no asante you say the entire me say me then say this is the high time amon so mobile sorry ama mpanyimfo ahunu se mani abre se nananom ama me ka ho hwe ya monfa demonstration enfa petition enkomenhia ma otumfo hu se mani abre monfa demonstration mo organize demonstration de dru ho aye nyina ye beba mommy organize demonstration na yemfa petition enkonkoma otumfo se eba ye no eya asante ma ene ye attack wo mo no ehimfo ni guo omu kwa bodyguards kan wo mo ho dem individuals no anasa floor members na wo mo de omu ni security bia kan wo mo no eya ne flag na si ni ka mu onko kan obi a onko di obi atem onko attack obi a said obi atimi sorry sha atare ope edenanti ba bia freely obi anka ne hwe obi timi sorry for political party bi atare etimi de shade koba wo bro obi anka ne hwe no e die nti na sasante ni driving a car na se ne flag si ne car mu na onko kan obi a obi timi attack no epra no ese ne car na empanyimfo etena sese omu hwe
ha ne ye ba behwe se nananom no omu dwena asante mma ho anaso omu nwini ye ho tetefo ne kun eti se na se mo se santokwa na twam na se yemfa enye physical entokwa ne yakubie mu dia ahobambo de wo ho nananom mo sorry na mo ne politicians ne nkasa if possible station ne kura kokoro ne sunu mungu no mungu station ne kokoro ne sunu asantefo na wokoro mu ho no omu find omu wes no omu metena omu krom enya saa so a omu nka ho Samudua no or a very nice guy anka Branton odi akonya anka enye bad or very presentable but nya de wono no odi enye ne ekomde no ena obi enu wo Ghana ha obetimi no otumfo enya asema bedipem court bi enu a otumfo asema kan obetima aten ensida ena ukokotie o social media for a backlash omode amano no. This is the time we need to act and face them. We miss ye kan won muntimi nyina no mu na ma adwen na emu say o de aban o so no na aban munya very careful map force any aban bi obebia mu pesa aban no ekabma mu but munim se be bia de mu pesa aban kama mu no enye so adentina mo dan say suban we di Abusia, also chira wadwin your comment section. What do you think about this whole situation? I was say yes, you start say attack omo bi. Oh, ha say omo ya attack omo bi na say omo so bases ni ade draw yes you omo bi ana. Ana wadwin say you share comment section wona ani nkomo. Me da say o tie mi makra.